sana mutegeri wa Meru TV katho cia mwanya goroba na arua ngakurikanira arua ni tariki 6 mweri ni jwa 6 mwaka 2025 ngakuwata ugeni bo mwanya kiri ndeto cia turi tukuthuranirite goroba na arua kumacha kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru ni rito yakwa urimbita Njeri Wachiupe na kiamberia ndeto cia tunate ntuku ya narua ni thirito ri ntuku nene kiri achore betu kana antu Bata turi akuina bo muno bara baizikene ya Waislamu nontu bantu kura betete nambere kwitha baikungwira ntuku na rua ira izikene ya Idi na kiri Islamu kulingana na Islamu ni ntuku bethera bagikungwira iri ntuku nene kiribo Imam Sam Waisonga urane wa musikiti wa kumaruterwa Marimanti netete nambere na kwithirwa akiaria na kuwa boni bethera bagitigira bagutetheria antu bara bateguchiumba Waisonga hakiaria na ugite ntuku ya narua ithero ri ntuku ya kuritira mwathani kana Murungu sandaka na njira ya kumuthinjira na kinya gwita na mbere kwithira bagitetheria antu bara bateguchiumba na njira ya kubanenkera bikuria na rimbitwa iri nene kiri akari kana ritete kana kiromba rinene kiri akari na gutigira iba kuthithia mantu ne jamane na araba batere nikienda bethirwa bagicioyera kitharimo kuma kiri Murungu na njira ya gutetheria bangi bara batinavyo na kara kanini we na koho komba kwithirwa kiria na mturongi no mandiki wetu nteto ndagara waiguna ari na chotariria Ere ntugo ya mwanya ya ndini ya Islamu gukongwera indikatagira mametaga ntugo ya kuthinja ntugo ino gikongwera wente korwo ni kinya ntere cha Marimanti tharaka no abuko gukarikire musikiti wa Marimanti. Naitwa Imam Shamsu Esonga, imamu wa msikiti wa Marimanti. Nafurahi sana siku ya leo kwa kuweza kujumuika na Waislamu wote katika ulimwengu mzima kusherekea siku ya Eid, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufadhilisha zaidi na ametuneemesha zaidi sisi umma wa Kiislamu kujumuika na wenzetu wa dini nyingine kufanya nini? Kusherekea katika Eid ya kuchinja. Imamu Samse Waisonga getarire gitumi kiongo betaga ntugo ino ya kuthinja ngerekana kinenkanira na Nabii Ibrahim kagita karerirwa nenkanire mwana wake okimomo kuruta kigongwana. Ibrahim agitegeria kagita kara kinjire kirimani gochoba nyuma rona kagondu kara karutirwa Antonia mwana wake na bobo kijana na Ibrahim kwethora ri muntu wa kwenda gochokia nkatho na kuruta sandaka kiri Murungu. Hii Eid ni ya kuchinja, Eid ya kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipomwambia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam awe ni mwenye kumchinja mwanawe ambaye kwamba Nabii Ismail, ikawa Nabii Ibrahim anafanya nini? Anakuwa ni mwenye kuitikia ule mwito kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kumchinja mwanawe. Basi alipotoka pale akaenda hadi mlima Mina kufanya nini? Kutekeleza ile amri ambayo kwamba alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliamrisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi pale alipofika katika sehemu hile ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuita. Alipomuita Nabii Ibrahim akaitikia mwito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa Mwenyezi Mungu akampatia kondoo licha ya kumchinja mwanawe. Ikawa kwamba huyu Nabii Ibrahim anamchinja kondoo kwa ajili ya kutoa sadaka na kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupewa zawadi ya mtoto. Na hii ndiyo sunna ambayo kwamba Waislamu tunafuata siku ya leo, kuweza kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe ni shukrani kwa Allah. Imamu Waisonga agetariri baba guneka ukorokera sandakera bota Islamu barutaga ntugo taino ya imunde. Sadaka inatolewa kwa watu maskini, mafukara ambao kwamba hawajiwezi. Si lazima awe Muislamu, hata majirani. Anaweza kuwa jirani ambaye kwamba si Muislamu, mradi hali yake kwa taabani hajiwezi, basi na kulazimu pia wewe Muislamu uweze kumjumuisha yule maskini, yule fukara katika kufanya nini? Katika kushiriki katika hii sherehe. Pia yanufaike, pia afurahi dini ya Uislamu, awe ni mwenye kuvutika na dini ya Uislamu. Iwe hii sadaka si mahsusi katika Waislamu, vile ni maftuh. Sadaka ni kitu ambacho kwamba kinajumuisha kila mtu, awe maskini, awe fukara, hawa wanapewa, awe yule mtu ambaye kwamba hajiwezi. Hawa ndio watu ambao kwamba wametajwa ndani ya Qur'an wawe ni mwenye kupewa hii sadaka. Modia kiria kari gutigeri bakwe ngwataniro na thiri muno kagitani gaka. Na wahimiza Waislamu wote ulimwengu mzima kujumuika na kutangaza amani. Watu waweze kushirikiana kwa amani, yale maasia tuchungane na maasia kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili siku hii ambayo kwamba ni siku kubwa iwe ni yenye manufaa kwetu sisi.
kuma musikitini wa Marimanti gichiga munge kya Tharaka ngiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna. Na tukiendera brothers na sisters betu ba Islamu Idi Endongi na mwathani tena mbere kwithirwa akibatharima. Na tukitigana na studio nandi na gwita rutere rungi ni ati nabo akariba bori ni bethiritwe bagichiumiria na kuromba mutongeri wa mugongo na rais William Ruto kwithirwa akituthurira kana akithura senator wa Meru Kathuri Murungi gutwika minister wa urimi bakiwa tayari Kathuri nethiritwe agitethia arimi na njira inene aja county ya Meru. Ngurukini betite nambe na kwithirwa bagitariria itumi kathumba bira byotuma bendikithie Kathuri omba kwithirwa agitarwa ari minister bakiwa agatetheria mantu njegi urimi muno kaunti ya Meru na kinya ndene ya nthiguru ya Kenya yonthe. No mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Liboni ari na chotariria. Kariba bore ni bachiumiritie kutumero mbareo kiri mutongeria wa nthiguru rais William Ruto kuthura senator wa Meru Kathuri Murungi kiri kambi yawe ya maminista bakiwa babagakena muno na baetana mbere kuwata mbaru thirikari ya William Ruto. Naro turiaria twi kirwa turia kariba kirwa turia kariba bore na toja aja na business imwe nontu tukwigwa au ibwa gatungane na Meru yonthe ore gwatanirite gwetia gite gya CS ndene Meru County chora twije Meru County ethairwa ena CS baire kithirikari chionde na githirikari gwancha muno ekenya kwanza batu twaringire kura nkoroki twakorukia thirikari na kura more than 400,000 na narua tuga itukwenda president tukwira president wetu ati na amaito kwenda gite kia CS ndene Meru tuongere CS yonge na mtora tukona na kubwira gite giki tugwitikaniria twinde tukwena arua Kathuri Murungi senator wa Meru no kubwa gite kia mbio ya CS abatu tukuigwa turi akariba bori kana kariba Meru twinde kintu kira kithera kitugwete our backbone ya agriculture na nonto raisi na twete CS yoruji ituije CS yoroje mwana mugaba kai kwamo na CS yojo tukwendo sinarua buri yetu yeta na mbere mutongeria wetu mutongeria o mwega imutongeria itu mwene matunda jawe kuma kama Shinani Foundations na ambi aina the heart of Antoba Meru ndene nkoro yewe no nto atithomithia Antoba South Imenti athomithia Antoba Meru yonthe athaita foundation yewe tethaia Antoba Meru yonthe turenda gitege ke no ntubokenda mutongerio nya wa munene wa Kenya te munene wa Meru wake na atue tuina Kenya kwanza no twaringa no tuene biama bibiringa nya online na kuringa campaign kunthe atukuromba president William Ruto aka Kathuri gite kiu gya CS na ale wasinikishu iturona nkano kaira kunikairwa bienda ruka omo opitori chitori nteto icithiro rimwe na inya batu Meru na aja tukona turigwa twina inya no Kathuri no nteto iria tuitirite nteto iria kuthithia gite kiu kia agriculture igikuothi kunenkerwa kio nkuluki ni potariria mantu kathomba jara yatumite baua Kathuri anenkerwe tekeke minister wa urimi bakiwa na tethete na eta na mbere utethie kiriukirio urimi Meru amwe na Kenya yonthe ambuge Kathuri profile wena kwa CS urimi ni akubwira gwancha nkoroki nonto njogete egembe baije mutethia wao kiremera kiao ja mira Kathuri Murungi weja na aja imenti arairia majani weja na aja tukamwona ikwachine so oteno twamwona enyuma kimantu jorimi na ndi tukuromba president na inya na winyia because we are farmers thina chietu turi arimi ndene buri agatwa CS wa agriculture of which tayari tuina CS yoruji na urimi abieta na area batu Antoba Meru Antoba buri Antoba kirwa na ari ara turi narua toigwa tugunekete muno na batu tukumenya twana ituri manka no ituri mai kwachi turi mira itona ureta Mombasa na ara kwina magutetera mira na tukona ati muntu ungi ukumba kwari tukaigwa o Kathuri no kwina Mombasa gwitotetera mantu amira na kuona kwa ugitikiwa akaewa na kuothi kuona kio na twiromba president wetu na kwinyia guku nene na twina confidence ati kiritikiwa agakiona kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende wa Liboni.
Na tugitigana na nteto na tukethwa tugichokera ruterene Romara na nabo Anto Kathumba ni bombete kwithira bagitiwa na ngurario na ni nyuma ya ndo kwithira egiuka mucemanio nejo kuthithikite rutere rwa Iwanjau wa ndine ya Ganga Mara njwa kuthurania maoni jegie budget ya thirikari ya mwaka wa 2025-2026 mucemanio juju nijo kwirigiri kwithirwa jojo kutetheria mwingi kwithira bakirita maoni kana uge bwao gukonia budget hizi na bomba kwithira bakieja na mendikithia jao ja maendeleo jara benda yomba kwithira jakiawa ritho kana kanya kambere kiri budget yu untubura butumire nabyo ikundi bire byomba kwithira bikionekana kuria kugwatanira bya tumiria kwambiriria ndo na kinya bomba kwithira bagitiga into Kathumba bithukangitwe na wa MCA wa ward ya Mitheru na Bat Kinuthia no mbere kwithira akicithira thinene ne nyuma ya gikundi kimo kumumira na kuga ati we no umbire kwithira akiambiriria ndweze nawe kwa rutere rwawe Kinuthia akiari nonekete kwithira akimeneria MCA wa ward ya Ganga Elizabeth Gateria akiuga ati no umbite kwithira akiurira antu babethi baba Nchobi nikenda bomba kwaragania mucemanio juju na bomba kwithira bakithukira antu bara bategwitikaniria na budget yu no mwandiki wetu anteto kuma rutere rwa murimi wa Mbogo ari nacio tariria Wibugo gukarikire gikaro gya kwithirania maoni ma bajeti mwaka wa 2025-2026 ndeni ya gicigo mbunge kia Marara mucemanio uyu kuruthiritwe Iwanjau ndeni ya wandi ya Ganga indi urarema kuthira nontu bwandu agatigati ga Kariba Ganga na baraba Mitheru. Gikundi kimwe kironekana kwambiria kuina Kinuthia Mastingo gionto kira gitemire Kinuthia ora no MCA wa Mitheru kumagaruka na gutoroka na bikibiki no Kariba kurimba kwambiria kwenda kumutura. Environment, is not conducive ya kuleta public participation. I call upon the county assembly of the Rakanili and specifically the committee of budget to say any bank conducive they can budget yomba ukuruka. Yes. Noe mukarigite wa kamiti ya budget ndeni ya mbunge ya kaunti Muriithi Gaturo bokore mara umagaruka araugire gutire mucemanio gungi ukarutho wa kwithirania maoni ndeni ya gicigo mbunge gike kia Mara gigucendio tuticendio ntukwenge lakini nonto nayo tio turagacetete tuca ningwitikia tuguca na tubati ugu nibu turacete kuigua na tuketela memorandums nigwa tunengerea tukanyaga kuleta memorandums tukathikiriria antu thuru memorandums tutina urebi na tutina ndwa MCA wa wandi ya Ganga Elizabeth Gateria onekanire kuorotwa nene nontu bwandu aino yumire akiragwa nwe ukuguririte akari Nchobi kengo bomba kurigiria baraba kuregana na bajeti kuthungira mucemanioni. Leu antu magorerwa Nchobi meya ni utabati kuigwa ndi party ya andu aciao antu marabati kuthikiriria matwire ni bima kwenda tutumba kwa yana kiraudienu antu makigerana gaite nontu ino ni ndu aciao personal na ntenda guconera ndu aninu. So tuyono katwarigara nuntu twethira antu bagurire Nchobi antu batikwenda kuthikeria ona gutema oya gutegwikarande no katwengana na Kalwiro no katwacoka ni aithurire source ya mbesa ile araguraga na Nchobi kwambiria utuko no munde rukire na bangi gionto kira Gateria reganire na kiona kuga Kariba ke batikonywete Nchobi no airiku na gikeno giakwa ni ati ntuko yo munde kote muntu wa Ganga ukundete nombi na wona kara bari bakiaragia na bakauga antu bagakabara bagurire Nchobi nteko menya bagurite niyo gwakwa kote muntu uranywete Nchobi na bonda uko kuona tore twivere odare tatiga bubu wa Nchobi Kinuthia akiuga MCA Gateria nako bangite kumuragithia mucemanio-ini uyu wa bajeti. MCA wa Ganga athura tumbaga kwitha siri ni araugire we bagwatere na njuki agakikisa Kinuthia specifically Kinuthia athi Iwanjau aticoka ari moyo nkuba prove wrong nkuma nao na nini jo nkwaria ndi moyo
Gionto kira wanakio gatiri areganire nakio na kuga wa imo Kristo na andu aino ekiruthika atiko ria gukinya muchemanio ni uyu. Niyo ndi mwonoku ntiomba kubanga ndua na ntiomba kubangira ntunjami akubarukia kwoguo bauke no dia kuga no longo no lejete na mauntu mai lakini akeja ni ntalio andugo utembonire niyo ntali akuwe ne kankwiragira nteto jie kalire nteo na riria nkinyire ndethira antu bakwa bakireretie wega muno kwoguo yuji aplakasi ntamenya na ntionire. Ende gya kurigaria ni ati kamera ya Meru TV ni kuriko murika gatiri ari muchemanio ni uyu ndo ekiambiria na kwoguo ikiriga kwigwa gatiri akiuga ati kuri ogo ndo ekiambiria. Arende akariba gicigo mbunge gigi kia Mara bameneretie giontu giki na kuga boima oni mamba njenti bakwirite ndi bathokwo indwa. Tuye antu wa medelo to take part of whatever is happening in Ganga. Na nitu kwenda kuga. Tuye twaleta kabwa turumia. Antu banyuita nsobi. Ninkwenda kuga tuye medelo. Neka tukwenda konekera no automata. Tutitikira kuthenwa ni kauntira tukurira mbesa. Na keto tutathura muthomu wa Njuki tuteka twijana jantigwa na medelo te mugunda wa muka wa Ntigwa mtu akinya bura kwenda akariba Mara yonde omndera ale ntuko ya Mara etale ntuko ya Ganga no lakini tokwegwa twa teseka muno rira tukinyire Ganga watwika banjeti eno ye karata Ganga balejete kuleta yao Ganga gutegintu turejete kubutunya mama ke buthatirira mienu twejerete gakwaragia rongo titurejete kunenkana ne monandamu ya mithero kenda ne bibonenkanira ya Ganga mwembe banenkanira ya mwembe muthambi banenkanira ya muthambi na gutina muntu ukairirwa Muthia kino thia gituma ntumwa kiri ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kumwira we atikurwa na ngavana indi na kuthetera karibala ba muthurire. Ngavana Njuki kwambiria kugeta kwirwa gatukurwa negwe ninterwa negwo no kiromba giti kia ngavana uni ndakiene na ndarombire kia MC nuntu ni bumba rujia kwa jiga nogu antu baba gugutumira bakwira gatukurwa negwe unu rongo endo guba gukwira tutakuthura wega mitheru ni uma lakini it was our constitutional right kulega gukuthura wega nuntu bwa watutiritete tamwe undiru indi onokeja kairi otigoke gwithia antu bangi ninde kinothia ugiturura gogu weturumagia jiro abai wa Njuki ninte kurura EACC nebo ke basunguze muthomu wa Njuki nuntu wega na athira na niauga ati kumba kuthoma ninde muthomu nkathi kumuthoma ya karatasi akambita nkathoma kila kiandike nikenda tumenyeri pending bill wikiro cirwa kamwene no harire ketho ni kamiti harire akamwene EACC ni ukechunguze kamiti ya kamene. Kiripotera Meru TV kume gwanja ndeni ya gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa mbogo. Na tugita na mbere na nteto cietu na ati nawe Salesio Mutumathuranira uria ni muruiri wa kioto kia umuntu akiarania na metha yetu ya nteto ya Meru TV ntukwena arua na ugite ati mugambithania Ndora Chepkwong niwe kiambiriri kana niwe kirigiria kia Daniel Muthiani alias Sniper kwithirwa akiona kioto kiawe akiaria Salesio netete na mbere na kwithirwa akiuga mugambithania uju nethiritwe hagikie gambarire na mbere kagita konthe akiuga kana ikate kuigwa bwega untubura kwa ni butumite gambarire kethore kijukia kagita kanene ritiambiriritie na mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma ari nacho tariria na wethuranira Mutuma Salesio akiaria na metha ya nteto ya Meru TV norotithirite kiara mugambithania Ndora Chepkwong uria ugwatirite gambara Daniel Muthiani uria wijikene ja Sniper na kuga nwe kirigiria gikinene kiri mututigi kuona kioto kore Jumatatu ije batuja akiamba ba Meru New Dawn ni twaritie na tugaitwene signals cia igamba riegie Sniper rire bangi kuthikirwa ntuku ithatu Jumaine Jumatano na Aramisi agoterua ire delay tactics na untubu iburarire na bukire ndikania Meru jo na judge mwire Ndora Chepkwong kuma riria dates cia hearing cia bangiro kuma mwaka muthiru kana mwaka muthiru 2023
ogwa nwethiritwe na kiumia giki igitarire raundi eje iri itara ja thatu igamba ya kinyira ntuko igamba ya kinya ukajua ntuko yejere ya kinya u last year mweri na jwa November wekete ntuko ithatu wajua kaire kiumia giki yo kinya Jumatatu Jumaine iri ntuko ya mbere kuthikirwa igamba riri nwajerwe ende wauga igamba rikathikirwa runene rurungwa antu igamba rienderea no rithikira no ricirotetera nkarithikirwa thaa 8 ugo wapire kotini thaa 11:30 nera nkuruki oneni kurea kunganirwa ni muchetho juria mugambithania uju ethirite agichetha na family ya Sniper na kuga kinya nyuma ya family eje kwithire kiuma ja Meru na gwita Mwanka Nairobi kabethirite bagichetherwa muchetho imuchetho juko jojo town uguchetha na family na haki ya Sniper ni onto maita jau jonthe ja thatu family eje ni thiritwe ginkangara mai nyingi ikiumaga Meru igeta kurara Nairobi ni onto bwa kwithiro ibo key witnesses begamba riri itugwetikia ikeja October ntariki iri orekire kuma 13 ugo tiajwa kaire akiaria chegi okorea yathithitwe ntere cha mujwa Central Imenti okorea na yetigite mutano mwe ya mami sibitari akirujaira uturo bwawe kiumia kithiru ntariki 28 indandikire Director of Criminal Investigation Kiambu Headquarters na baruge unda mikopi ke Minister wa Interior Kipchumba Murkomen ni onto bwa kwithiro ni tuonete thread ya uragani ndene Meru County itongeretwo no ria wengirwe gitine gikinene ndene Meru County Sniper no wakwire ou na gitarire kaire mithiuruko yonthe yokorea igitarire kaire tukuona ou kaire mutongeri ujo aumirite na militia ji tuje kwe mwana ogututira uturo bwawe ndene sibitare Meru General ICU muthako gwitwa Roni nkaromba ni onto ndikwandika baruge eu orders ciaejanirwe ke CCI wa Meru nawe aejana orders ke DCI wa Meru kenda bathithia uchunkoni mwankira thai mbije kwina witnesses bandikite statements lakini nkorigwa uchunkoni bo babo kujukia gitaringana na mwana ojo akona justice kana nyawe kaura ja ya Sniper kiumia kimoge kuthira plus mwanka butagwata antu bara bonthe bonekanire ke video iria butagwata abangania na financials bamirishiere Meru it's not a republic banana na tutikira batu jatete riba kioto kio mtu tuona mioyo yana beto ikiura ya nthaka chieto na aribeto ikiura kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam na tukiumaruka ndene akaunti ya Meru na tukathiora muthigo Mwanka akaunti ya Machakos nara nawe munini wa mutongeri wa mugongo Professor Kithure Kindiki tukwena ruwa na kumbete kwithirwa akithithia ndiunga yawe ndene ya ruterero Machakos nara guthite na iri ndiunga ya kimaendeleo akiaria Kithure netete na mbere na kwithirwa akiua kwa kagita ka mirandi imwe ire gwita na mbere ruterero Machakos yegie nyumba ira ikwirikana ni cia marigija manini ne bombete kwithirwa kiri phase 1 bagiaka nyumba magana jairi ya 20 na ugite kiri phase 2 nayo bakethira bagiaka nyumba magana ya 5 ya 70 na rankuruki ugite kuri na nyumba iyi cigutetheria muno no ntukuri na antu babethi kathumba baraba gukinyira ngiri magana jairi na 50 baraba bombete kwithira bakitumika kana bakiona baita gukurukira nyumba ici no ntu nibonete ngugi cia kurita nguruki netete na mbere na kwithirwa hagika wira na kiri antu ba Machakos ati abakomba kwithirwa bakibakira kinya hostel kiri institution mwanya ndene akaunti ya Machakos na arakuwa tayari hostel cia University ya Machakos iciambirite gwakwa na kiri hostel ni akuikomba kwithirwa ikimamwa ni aritwa 2,500 Ukita usumbi wa Yesu na kutola endwango Vipambana baile Tuko na program ya affordable housing. Hii affordable housing inatupatia manyumba ya nafuu. Hapa Machakos project ya kwanza phase 1 220 units iko karibu ni kama imekamilika. Na hiyo tuko na phase 2 ya manyumba
mengine ambayo tutaongeza pale ambayo itakuwa mingi zaidi. I think phase 2 itakuwa ni tuseme manyumba 570. Hiyo ya kwanza ilikuwa 220, phase 2 ni 570. Hii manyumba inatusaidia tupate manyumba ya nafuu na pia inatupatia kupata ajira kwa vijana wetu wasikae mitaani ovyo ovyo. Already 250,000 young people have been employed through the affordable housing program and through the market construction program, na wale wengine ndio tunatafutia kazi mtandaoni kupitia ICT hubs ambazo tunajenga. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba pia watoto wetu ambao wako university, ikiwemo University ya Machakos, wale wako colleges kama Machakos Technical Institute, wale wako Machakos Teachers Training College, wale wako Machakos Institute for the Blind, we are building hostels. Ndio watoto wetu wawache kukaa mbali na shule. Wakikaa mbali saa ingine hawasomi, wanaanza kutatitiza na pombe na madawa ya kulevya huko. So hapa Machakos University tutajengea Machakos University nyumba za kulala za wanafunzi 2,500. Na hiyo itagharimu serikali ya Kenya bilioni 1.2, 1.2 billion. Hiyo makao ya vijana wetu. We are creating a Machakos University village ya students. Wakae pale wasome vizuri kwa sababu hao ndio tunategemea watusaidie kama Kenya siku ya kesho. Pia tunajengea Machakos Teachers College 680 units ambayo itagharimu 330 million shillings. Pia tutajengea Machakos Technical Institute, tutajengea Machakos Institute for the Blind na technical training centers zote za Machakos za KMTC na Teachers College yetu na zote all institutions Konza Zete na kila mahali hapa tutajenga hostels ili wanafunzi kwa sababu kule Konza Zete tuko na university, Kenya Open University. So tutahakikisha kwamba hao wote wamepata makao. Na tugicokera ta kaunti ya Meru na atinabo antu babethe kana bara kumenyekana muno ya Gen Z ni baciumirite na kuresera na kuga atibo ni bethirite bakithuranira bill yao ira bakuwa ikabombithia kwithirwo bakiona utethio kuma kiri mbunge ya kaunti ya Meru na njira ya kutethirwa na mbeca nikenda bomba kwithirwa bagiciukiria akibiashara bakiaria ni betite na mbere na kwithirwa bakuobo bakarita antu babethe ona siasa cia kinyira twetete kinyabo bakithirwa bagiciumiri na kwithirwa bakirwira ite mwanya mwanya. MC Mwitonga ari na ndeto nkuruki. Gikundi gya antu babethe ni kiumbite kwithirwo gikiumira aria bombite kwithirwo bakiariria na bauga igitene riri ni bakuthuranira sheria iria bakomba kwithirwo bagikia ndene ya mbunge nikende kurukura nikenda bomba kwithirwo bagitetheka nkuruki. Marito mbitawa Kendi, a leader Meru Youth Council. Kirende kindi na kiona aro kirempo mboromba wa governor, our MCAs. Bili tukodhithia na arua ne kureta youth pamoja na bethra pena voices. You remember very well what happened to Gen Zs last year, the same month. We lost our brothers, we lost our sisters. No tututarea mubango. Ka tutarina gintu kiringi ligari kiringi to structure ekutetera gintu kiuba kanu kaya. Batu tu youth ba Merore atobori atongeria betu. Boto gwateni njara gintu kira gitikeze kurika kairi nikenda bileto etwa rights kana legal frame eco work within the county Kenya national government. So we are appealing to you as youths. Tabati witagie muguru te uma wita bwana kana muguru uthirite mantu yawe oere CS arathiria aranga bana arathiria you know such tubati kwitha twina someone who is vibrant and able to lead the county of Meru to prosperity. Otherwise sisi vijana ndio tuko, si ndio? Sisi ndio tuko, and 2027 we must tell our leaders that we will try to vie for MCAs. Some of us will vie for MPs.
na tukiona rada ya hapo juu iko sawa, tutaweza hata toa candidate wa governor. Sawa. Mentor. You are our mentor. Yes. No mentete antu baingi mono siaseni. Na ito kurobande village ya kwanu umenta batu as a youth. To ya youth ba Meru County twinde. Korokia village ekoroke so we can be able to mentor more youths and we'll be happy. And a legacy will be left that parliament yakagita kangana itongetwe ni Ayubu. Itongetwe our governor mutumanto ithinkia no yaretere village na village ni utethia antu. So MCAs mbugatega village bona toka yite korwa na babwe no it's here to help other young people bakure baimenya siasa imbi na bantu jao jagitaira. The 10 million that we get as youth fund or youth money is not enough ya kuketa Meru County yonde. Mareto mbetagwa Yvonne Gatweri kuma Meru County inimbethande treasurer wa Meru Youth Council toko chamania na aru itwethereta tutrimene na atongeoria bia mwanya all over the Meru County twejeta to kushare ideas ora tombi gutethania ayuthi betu twena ayuthi barabara bainge batombi niko kinya ke tertiary levels na betha bema content creators tukoria na ndire ayuthi batu kabatethia atia kieto mtwejete na sheria ya kuonania ora tukomba tugitetheragia mu youth kumorare na ari anze na ari mashinani panka baba na aje kwena baingi mono bende tinyi kwithwa beke politics ende no ntubate na structure ya bone ya political ground yao background yao etebui ende sheria yetu twejete nayo ikethwa igitetheragia mu youth wonze na jau nijo ndaikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene ya mutindo wa Jwakangangi Northimenti Meru TV. Na tugita na mbere ni ati nawe mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mheshimiwa Mporo Buri akiaria ari skuru ya Maburu Day Secondary ntuku ya Naru akiri mambura jaraja ukareuza kuweza na ye wakiri aritobora bathithiti bwega kiri kigerio kia mwaka muthuru ni ati na mbere na kwithirwa akiuria arito gwikira kithomo na njira inene nguruki Mporo ni ati na mbere na kuwa we iria na arimu barutereru gutigira bagukiria kithomo buru ndene ya gicigo mbunge kiawe Tigania East no mandiki watu anteto Adams Muturia ari na chutariria tukajukia kambriki kanito ketha tukichokera kagita gatikuraja okumba kuthirwa kumaruka mitambone. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kwerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha ukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria teja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust.
Na tukichokera kaire mutekeri wa Meru TV ni ati nawe mubunge wa gicigo mbunge gatigania East Mheshimiwa Mporo wa Buri Ntukwena Arua akiaria ariki athone kira giukareo kinene kia mambura ya kuweza na iyewa kiri aritora bathithiti bwega kiri kigerio kio kia mwaka muthuru ndene ya skuru ya Maburwa ndi secondary netete na mbere na kwithirwa akiuria arito kwithirwa bagikira kithomo na njira inene. Mporo nkuruki netete na mbere na kuawe akithirwa agitethaniria na arimu gutigira kithomo kigita na mbere gukira nkuruki ruterene ruru gicigo mbunge kiawe egiatigania East na mwandiki wetu wa Nteto Adams wa Muturia ari nacio tariria kwa utigi ndukiki muno kwa kithomo yenkanya na kimuro yenkanya na mbio na muno na kithomo kana kya mwana wankya na wetonga pakataba nduki ndipo tukwenda kwa na bale au mwenye mabati tinaia au mwenye nyanki tabarandu vingone ukafikira mwalimu na ukafikira muciari okuaro kunyumba nyanki tangu ndokwera kibo mukuge aku kya kwatanithia na mwana itonga amen kibo mukuge aku kya kuyukya uthome uate degree yeku na amen ucoke mwana umite nyankine ntuko ya Kenya munene wa ma point weta South Africa kana America ayete ko semina medera bata bakande goro medera bata nene semina kana induction bakia kia kona la kuna mwana Bill Clinton wala former president wa America kona ndio mwana Obama kona ndio mwana Mandela kona rangi kuna mwana Inyo Museveni kona rangi kuna mwana kuna mwana wa Raila Odinga kona renge kona mwana Mpuru alagi manano itonga pati manano itonga nondo bambi ibondo kona mura kithomo kana na kya nkanambi na itonga. Education is an equalizer iwata nitake pombe paka ngana ko wana uni makorobo na kimwaki mwari we rutero waku au mono kwa na muthaka we mono kwa liabwe kiravine we form 1 oma form 1 wata form 2 oma form 2 wata form 3 wata mbio 4 wata mbio university na nyango ndo kwera ukenda muthaka wo tere gita ukenda mwari wo tere gita bagwe bwendene ya kirasi na ndelaria ya musiari kana mukuru ukenda tere gita atibwe kirasi ne mwalimu akitana na kuandika karatasi yako, hey baby, you know I love you baby darling. Love is not a game to play with darling. Mwela mimi sitaki mapenzi. Sitaki nini? Mapenzi mtu kwa graduation. Ngeke na mkobia degree. Na ripoti huu ya Adams Muturia kumaruterero rwa atigania kethira gitukira gatanta nteto cietu gorobona ruga nkatho cia mwanya mutegerio Meru TV no ntubako tuthingatira na kwithira uria mona tukagita konde tukumenyithia mantu ura ja kwijira kuma ntere mwanya mwanya ngakondero tukubuthongi na bujuri tharimo bi mwathani uniri storakwa urimbita Njeri Wacheupe.